ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kasamla penhuns emli kalong kalado ha kajing yakop ruai tenrai bala penlong da kasnong rangthong da ga penlim ye kishipongot kinong ye shimbenta kajing penlong ye gani kajing yakop kalong kum shibenta kajing lekamen hadin balala ban pelipaj ba ya ka community hall ka batmai hagani kajing yakop usamla maman bor lingdo ula job ye ka kardan ka baar kadba usamla yangs camps emli pat ula job ye ka kardan ka balai kajing penum sim ayat penum itu kalau curi bak kajing sokurom yang kajing temau bak kentil yang kajing sa kajing temau lembal kajing kuai yang kajing kuai bak nosunya nai tungkang ketat bang sokurom itu i hati tang ketat keberet kabangi ai kajing nosunya nosunya Masyarakat kita nak membangun